سلاف رز گهدار و تماشاوان هجا بولتان ساعت 6 ایوار از جوار پیشکش کم ده دست پیک ده گرنگترین سرنوچه. چکدارین قصدیین بسر پیده و برف سینور ترکیه و لویانه و آمادکارین شهر لهمبر ارتشا ترکیه دکن. حجی کالو اندام کمیتا نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه جبر سیاستا پیده یا شاش کردستان سوریه و بردوام راستی گفه داگیر کرنه وره. 13 روز لسر بنچاف کرنا پیامنیر آرکه احمد صوفی را درباز دبن و تانها تو آگاهی وزانیاری لسر وی توننه. روسیه اپوزیسیون سوریه تو مدبار دکه کو ریکفتنا ادلبه بن پیکریه. دوباره سلاف لدورین کردی لکردستان سوریه لوو تفگرک لشکری برف سینور ترکیه جالی چکدارین بسر پیده و هیا و چکدارین اپوزیسیون سوریه جی اشکره کرن که ترکیه درگه تومار کرنا ناو چکدارین کوه بشدار ببن دو اپراسیون ترکیه لدیجی دورین کردی ده وکریه. چکدارین سوریه دموکراتیک کو بهتری آوان چکدارین پیده نه برف سینور ترکیه و لویانه به مبستا روبروبونا ارتشا ترکیه اگر در باسی دورین کردی بون لکردستان سوریه. جدرن اپوزیسیون سوری جی اشکره کرن که حکومت ترکیه او آگهدار کرنه هر کسی که دخوازه بشداری دو اپراسیون لدیجی دورین کردی بکه دوی ناوی خود تومار بکه. مالپر عباس نیوز لسر زاری جدرن خواجهی بسر پیاده و بلاف کریه که چکدارین سوریه دموکراتیک که بهتری آوان چکدارین یپگین بسر پیاده و نه برف سینور ترکیه و لویانه و آمادکارین لشکری دکن تاکو شر ترکیه بکن. جالی خواه جدرن لشکری بسر اپوزیسیون سوری و اشکره کرن که سیخوریا ترکیه درگهه. تومار کرنا ناو چکدارین کوه بشدار ببن دو اپراسیون ترکی ده لسر دورین کردی و کرنه. اونها چکدارین بسر اپوزیسیون و ناو خود تومار دکن. هر دوی درباره ده جدرن تایبت جعفرین جارکی را اشکره کرن که گروپ چکدارین هفپیمان جو ترکیه را به تایبتی گروپا چکدار یا بناو احرار شرقی و جیش شرقی ین که بهتری آوان جدیر زورینه جعفرین در باسی ترکی بونه. اول دورین ترکی ین سینوری به کردستان سوریه را هاتنه کم کرن تا که به ترکیه را در باسی کردستان سوریه ببن. و هجمار آوان بهتر جه 2000 چکداریه لگوری جدره تایبت. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان اوه دمکه لسر راگهاندن سوزا انجامدانا اپراسیون که لشکری مزن لروجهلات جمع فرات انگو دورین کردی دخواه و دبیجه و اوه جدره مطرسی لسوریه ده لسر اولهیا ترکیه جناف ببه. سیاست مدارین کرد جی دبیجن ترکیه به بهانه اکو اولهیا خواه بپارزه اولهیا نتوی کردی کردستانی تک دبه و او یک نای قبول کرن و تنی ولاتین کردین سویل زررمند سرکنه و کردستان سوریه برف تطریک و تعریب دچه. اندام کمیتان آواندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حجی کالو راگهاند کجبر سیاستا پیده روشا کردستان سوریه و بردوام دبن گفا دشبرین کردستان دبه و سربار کرد که دما وینین عبدالله اوجالان لسوریه تین هلدان واتایا ویه که ترکیه نرازیه و نه دوره بشیوه که لشکری جی در باسی روژاوه کردستان ببه. کالو هروها سربار کرد که پیده پابندی برای کفتن وان به انه کسی را نکریه و او یک بویا سدم که نومالا کردی لدیجی داگیر کران یک ریز نبه. جبر او سیاستا او غلط وقتی انفجرن او سیاستا غلط او پارتیا پیده دست بیک حتی انها دست بیکری او سیاست انجامي وافبن جبر ما قالك بيمان هفرا قريدان وبن چاوديريا جناب سروق مسعوده بيمانا هوليريا يكبي يا دودوبي بيمانا دهوكبي اف بيمان هاتن تشيكرن وهات همزه كرن وام على اساس وكو ملت تفجرا كردي وكو ملت كردستان سوري دي ام بكارن بيغريزيا خلقي خو ويغريزيا مطالب خو ام بكارن دستنشان بكن رخ دولت مزن وكو امريكا وكو روسيا وكو يكيتيا اوروبا ام بکارن و داخوازی خو بدن و خلق جوی آریکار بجبره جناب سروک پشتوان بیش همی گاوه کردستان سوری ده بس وقت ملت کرد یک ریز بیان لی مخابن پارتیا پیده مقابله و چکر شهید بینا گلک حوالی ملسر دسته و هاتن کرن یه وقت اندام مکتب سیاسی شهید باوی علا گلک حوالی ما هاتن بنچاف کرن حتی انهاج مصیری وان دیارن ما مستا بهزاد دورسن ما مستا عبدالرحمن آپو ما مستا فؤاد ابراهیم
اف هەواڵی ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی و هەواڵی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا بی هەواڵێکی مە بەلکی نێزیکترین دەم هەواڵی مە ئەحمەد سۆفی ئینسانێک ڕاگەهاندنێ شۆڵ دەکرد ئەف هەواڵ هات بنچاوکردنش بەر چییە سەدەم چییە ئەف کارێ هاتی و دەها هەواڵ هاتن گرتن دەها هەواڵ هاتن سەرکردێن ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی هاتن نەفیکردن بەرەوانین باشۆر و قسمێک ژێ ڕێژێکی مەزن وڵاتێمە بەرزەبی قسمێکی مەزن دەریە دنیای خەنقین گەلو ئەف حەمیست نەتیجە ئەو سیاسەتە شەوت وزارەتە دەرڤەیە تورکیا ڕاگەاند و پێویستە ئەمریکا پەیوەندیên xwe bi peyedêre bibrin taku aştî û ewlehî li Sûriyê belav bibe û kêfxweşiya xwe bi dewrên hevbeş li gel Amerîka li ser sînûrê min bicê daxuya kirin. Rejima Sûriye bang li hindek partiyên bi ser PYD ve li Kurdistana Sûriye kir govegerin hestê niştîman perweriyê û piştguhkirina Amerîka û İsraîl bikin û bi tenê kar li ser bercewendiyên niştîmanî bikin. Derbarê banga hindek partiyên Kurdiyên bi ser PYD ve li rejima Sûriye goldijî Tirkiye raweste. Cîgirê Wezîrê Derveyê Sûriye Faysal El-Meqdad ragihand got artêşa Erebî Sûrî wê bi tenê lê dijî dagîrkeriya Tirkiyeyê ji xaka Sûriye re raweste. Lê Meqdad daxwaz ji partiyên bi ser PYD vekir got vegerin hestê niştîmanperweriyê û bawerî bi welatê xwe bikin. Tucaran baweriya xwe bi Amerîka û İsraîlê neynin û te kes kir got pêwîst e yekem car ew vegerin welat da welat jî bikare li tanîşta wan raweste. El-Meqdad balkişan ser wêyekê got artêşa hikûmeta Sûriye wê li tanîşta hemî Sûriyan raweste. Bi hemû pêkhateyên xwe ji bo bi dawî anîna şerê terorê li Sûriyê û ji bo bi serkeftina bercewendiyên gelê Sûriyê. Cîgirê Wezîrê Derveyê Sûriyê te kes kir got ew ê li dijî terorê û kesên piştgiriya wê dikin rawestin û diyar kir got deverên me wê ji Amerîka û Tirkiye werin rêzgarkirin. El-Meqdad balkişan ser wêyekê got Sûriye tucaran ji Tirkiye bawer nake ji ber ku armancên Tirkiye armancên dagîrkeriyê ne û her dem li ser ragihandinê tiştekî dibêje û li ser xakê tiştekî din cîbecî dike. Ev axaftinên El-Meqdad tên piştî banga hejmarek partiyên bi ser PYD ve li Kurdistana Sûriye li Şamê got li tanîşta wan rawestin lê dijî Tirkiye û gefên wê yên berdewam ji bo êrişê li ser Rojhilatê Çemê Feratê. Cîgirê Wezîrê Derveyê Sûriyê Faysal Meqdad ragihand ku pêwîst e PYD û partiyên bi ser ve vegerin hestê niştîmanperwerî da ku rejima Sûriyê li kêlek wan raweste li dijî dagîrkerên Kurd. Alîgirê Wezîrê Derveyê Tirkiye ragihand got birîna peywendiyan di navbera Amerîka û çekdarên PYD pêwîstiyeke ji bo bi destxistina aştî û ewlehiyê li Sûriye bigiştî. Wezareta Derveya Tirkiye di daxuyaniyekê de li ser zarê Alîgirê Wezîrê Derveyê Tirkiye Sîdad Onal diyar kir got vekirina girêdana Amerîka bi PYD re li Sûriye pêwîstiyeke netewî ji bo Tirkiye her wiha ji bo pêşeroja Sûriye jî. Daxuyaniya navborî her wiha eşkere kir got hevdîtinên Onal li gel berpirsên Amerîkî behsa bihêzkirina hemahengiyê di navbera her du welatan de kirin bi taybet duwarên giring li cem her du aliyan. Derbarê bajarê min bicê Tirkiye kêfxweşiya xwe bi destpêkirina dewriyên hevbeş di navbera Tirkiye û Amerîka li ser sînorê bajarê navborî kir. got ev yek li gorî rêkeftina nexşariya bajarê min bicê got navbera her du welatan de hatiye îmzekirin hate birêvebirin û tekezî li ser pêwîstiya cîbecîkirina rêkeftinê kirin û tekezî jî li ser pêwîstiya cîbecîkirina rêkeftinê kirin. Derbarê Kurdistana Sûriye û çekdarên PYD daxuyaniyê diyar kir got Tirkiye bersiva PYD û kiryarên wê yên berdewam li ser sînorê wê da û te kes kir got ew tucaran bêdeng namînin derbarê çalakiyên terorî li ser sînorê wê. Ev çend rojin Tirkiye dest bi topbarana hindek xalên sînorî yên PYD kirine got çend rojên borî de hejmarek gund li Rojavayê Kobanê topbaran kirin û her dem berpirsên Tirkiye gefa êrişeke mezin li ser bajarên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê dixwin. Ev sêzde rojin li ser revandina Ahmed Sofî peyamnêrê Arkê û endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji aliyê çekdarên PYD ve derbas dibin.
احمد صوفی دما کو لگل دو براین خوا لسر ریا بانا قصر بری وی لدیری بو جالی چکدارن پیده و هاتا بنچاف کرن و برف جهه که ندیار و برن لگور جدرن خوجهی جدیری که روژا 23 مهه آنکو روژا پشتی رواندن پیده اعتراف کرکو احمد صوفی لجموانه و اوه لیکولینان لگل وی بکن و پشت را اوه ورا دادگه کرن بیکو تتومتین راست درباری احمد صوفی هبن یان دیار ببن گلک رخصترین مروفی و آلین برپرس مینا سندیکایا روشنامه‌وان کوردستان سوریه و رخصتنا مافی مروفان لسوریه داد و یکیتیا نویسکارین کرد لسوریه داخویانین شرمزاریه درباره گرتنا صوفی بلاف کرن و داخوازه سربست بردانا بلز جه احمد صوفی را کرن. تلفزیون آزادی روجاوای کردستان بزاف آزادی خوازا کرد پیدا بکید و یک هلوستی و یک بریاریاوی بورینا 56 سال سر دامزراناوی و ایران بیدن خلک گنده سویدیه احمد صوفی آرک تی وی دیرک چاوا کاربن ولات خو آزاد بکن و آبا بکن بگو بجن اب کرد انا فرسیانا عربه دری بدری دگرن و ابوی و ابوی رنگه هنه به آریکاریا هنه لباجار دیرکه بلاف جی دیرکه احمد صوفی آرک تی وی. بله امی وگرن مجارا خواه مجارا رجالات چم فراته کو مجارا کی هری گرمه نها تی بحث کرن و داکو ام زانیارین بهتر ورگرن ما میوانداریا بریز ریزان شیخ موس او جی اندام دسته سرکردایتی شپیلا پیشاروژا کرد لسوریه کریه دم باش مامسته دم باش مامسته پیشاتاین داوی ین شر ترکیه لدیجی کردستان سوریه نخاسم روجاوای کوبانه هاتا تو باران کرن و گنده تلجیهان لتربسپیه هر وها دورن لگریسپی گلو خوندنا تا جه پیشاتاین داوی را چیه؟ راستی اف گرمبونا سینور دنابرا ترکی و کردستان سوری دا دما داوی پجمار برنگکی خورد گرند بی لی از باور دکم اف بتنی گفن از باور دکم اف رنگک رنگی نامانا جبر از ندوه باوریه دما ایرو ترک کارب ایریشا کا برفره وک لعفرین کر کارب ل رواوی روحلاتی کردستان بمکن جبر ویجی روحلاتی فراتی بکی براستی از دوی دمیدا از دبینم هین پیدافیک حاجتک امریکیا به پیده و لشکری وی هیا جبر وی از ندوی باوریه دما گشرکی به ویرنگی درکوی بلکی از نه ایرویا اف نه وقتی ویا بلکی پشتی شش مهدن سالکدن رنگکی دی جکارا وری کرن بلکی ببی لاز او خوندنا من جيرا ونبذي رنگي بي بلكي شركي كرد شركي دمكي تشببي رنگج رنگي شرا دركوي لي او بالشريك او بالشيوي الشريك هندري عفريني تشيبو وباجارن كوباني يان جريد سبي يان وان باجارا كاربن كنترول بكن از ندوي بحوريه دا مدويدا نيدا تركي دخوازي مامستا تقول نامنا او نامش بو كينا او ناما ارستي كيدكا از باور دكم او ناما بهترين بري خواد دي امريكا جبار ايرو تانها راستا او هف بيمان هاتنا لدار خستن دناف برا تركيا وامريكا من بجدا من بج ايرو وك جه كي استراتيجية جه كي قل كي غرنگا تانها او تشتي هف بيماني قل دناف برا امريكا وتركا دا تشيد بي نهي نجه كي غرنگا جبو تركا يعني نلقور برجواندين تركانا از وی خوندنا من اجیره دبیجم پشتی جواتا چارچک یان دنافبرا ترک و روسیا و فرنسا و المانیا دا اف گف بهتر پشتی وی درکتن او دخوازن
بدن خویانی کرن انو یما ام وقت دولتک ام کارن رولک گرنگ بلیزن نبتنت سوری دا ام کارن سرانسری جیهانه ام وقت دولتک قوین دولتک خورتن برجواندی ما گلک گرنگن و گلک دولت زی که خواه پشتگیریا مدکن اف ناما بهترش امریکی آریا لی از ندوه بهوریه دا من راستا ایرو امریکا برجواندی خواه بترکارا گلکی گرنگ دبینه و یا تالیزی که وی کاربه دف پیاده و دف کردایتی بتوایی برده لی از نبینم ایرو او وقتا ایرو او دفی وقتی بخودا ایرو وکم من بریجی گو پیدوین امریکا به پیاده هنا هین شرد لروجهلاتی فرات هین بردوامه هین لرقای و دیرزوری هین کار به پیاده تکرن هین برجواندی امریکا روج آوای فرات هین خورتن از ندوه بهوریه دما گو گافشر چه به وی کی کار به وان جه گو پیاده وی وان برجواندی امریکا دوی حریم دا پیک تینی وی کار به ویجهی بگری جبر ویجی راستا بلکی نها کارن دبن امریکا وان حریم عربی بهتر بسپیرین لشکرن عرب بلکی بسپیرن رنگ یعنی شیوانن ورن کرن رنگك نو بيوانديا جكارا لروجهلاتي فراتي ورن كرن لأز ندوي بهورية دما ترك بكاربن شركي فرح وك عفريني للكوباني وغريسبي وروجهلاتي فرات بكي ما مستعد باشا تجينا أما جاب بكر بس أدخازم في قوتنا أخوة تمام بكم از ندبي جم أو نوي نبي از دبيجم إيرو وي نبي إيرو هم حموجي دزانن إيرو برياري دولتا تنستان دن الغور برجواندي وان قالوا نقولوا إيرو أف 5 سال أف 6 سالة جاء بياديل سر سينوري تركيا وشورتي عبد الله وجلان رادكي وكارين هاي خراب دجي ملتي كرد ودجي ملتي سوري دكي قالوا إيرو تشماوي إيرو أفقف ورنقرن از دوي بهوريه دما إيرو كاري جاء بياديل دكي زرارك هری مازن ملت کرد کریه زرارک هری مازن خلک سوری کریه لی ایرو ولوجی کاری بو خدمت هری مازن جترکاره بکی او به حجتا پیاده ایرو ترک کاری بو عفرین سرانسری عفرین کنترل بکی کاری بو چکدارین یه بسر خود کاری بو به لگو ایرو برولک هی خراب هندری عفرین دبلیزن از دوی بهوری دما از به بهوری دما ایرو امریکی جی برجواندین وین هنا امریکی جی که گلک تشت جوان تن خستن کاربن روجلاتی فراتي بكن ندوي بهوريه دما ولو حساني كاربن جه ري بدنا وكل عفريني بو ري بدنا امري تركاغو درباسي وين هريمي بن واف قفين اردوغان كاريبو باندورك هري خراب للهريم كردي بكي وزرارك هري مظن لملاتي كرد بي باش ما بستجنا اما جاب بيكر او تبي وطايكو هاجر داعش لسوريا بضاويهات هيا ديجي رولا ويجي لسر عرده بضاويته بلي راستا من افغوت مغوجي كي ايرو اف هف بيماني جيبونا اف تيكلين هنا دنا برا بيدي وامريكيان يانجي اف تيكلينن دمكينا تيكلينن جي امريكا وان جخر بكارتيني دخزمتا برجواندي ويدا او جي يعني حاجتا امريكيا پیاده نما بمینی بگمان جموار نگلک درنگا پیاده و تمجی امریکی هشکره دکن و بزلالی دبیجن یه ما برجواندی ما اون یه گوت هلیگو امپریارا بسته نه ترک امریکی تانی هر دولت وی گوت ندکی جبر ویجی که از دوی بهوریه دما پیاده بحسانی دکاری شخورا بوكا لشكرن وقت يعني عند اللزوم ده امريكيه را وهركه سيره كاري في كاري بكي وايرو خدمتك بلاش امريكيه را تقدم يعني دي وان ايرو بهزار خورتي كردا هاتن كشتن لروهلاتي فراتي للديري والرقاي والحموده برا خورت هاتن كشتن ايرو بهزار خورت بنابر بون نيف ايرو بمليون كرد بنابر بود بر سياساتي بيدي دا الجواره نقلك يعني بيدي تبروجي وي كردايتي تنا بيدي تبروجي وي نتوا كردي تنا
او نافکرێ گۆ ئیرۆ کاربێ خزمەتێش ملەتێ کوردرە بکێ ئەو بتەنێ دفکرێت چلۆ کاربێ خزمەتێش پارتیا خۆرە بکێ چلۆ کاربێ خزمەتێ ینی ئەجنداتێ دەولەتارە بکێ ji ber vê jî Amerîkî ji xwe re karin vê siyaseta PYD bikarbênin û bixne xizmeta bercewendiyê xwe û xizmeta ecendatê xwe da ji ber vê ez ne bawerim îro rast e îro Amerîkî bi tenê Daeş xelas bû hişkere Amerîkî dibêjin têkiliyê me bi PYD re girêdayîne bi xelasbûna Daeş ser erdê hingî wê ringek nû şêweyek nû ji kar li Rojhilatî Kurdistanê Rojhilatî Furatê wê werê pêkanîn û hingî jî kê wê karibin rengekî nû kar û xebatek nû li hundirê wê herêmê werê avakirin ez bawer dikim heta Tirk sûde digirin ji karê ku îro PYD dike divin Rojhilatî Furatê da û dikevê xizmeta ecendatê û bercewendiyê wê de jî kê. Baş mamoste eger em vegerin beriya şerê Efrînê dema ku şer dest pê kiriye Tirkiye êrîş biriye ser Efrînê Amerîka eşkere derketin û gotin ku Roja Avayê Feratê ne ji para me ye û tu têkilî û peywendiyên me bi wan re tune ye. Lê îro dema ku şer hatiye ser Rojavayê yan Rojhilatê Feratê Amerîka bi tenê daxuyaniyeke şermûk yan fedîk derxist. Çima Amerîka tevî ku dibêje PYD hevpeymanên min in heta niha bêdeng maye. Ez bawer nakim bêdeng mabê ji ber îro yanî îro ev dewriyatê muşterekiyê goçiyê dibin ser sînor Amerîkî derdikevin yanî û Amerîkî jî naxwazin bi rengekî hişkera dijîtiya xwe bidin diyarkirin ji bo van tesrîhatê Erdogan dide yan gefê ku îro serokê Komara Tirkî Erdogan dide ez bawer nakim divî mijarî de bê îro tiştê ku ser erdê çê dibe ne weke tiştê ku tê gotin ragihandina da ma îro wextê gava فیصل مقداد وقتی گاوا گوتنا دبیجه گو PYD و او پارتیه گون لسر ویدا او خدمتش امریکا و اسرائیل رد کن ما اف گوتن یعنی کفی کوجان خدمتا کوجان وارد از نه راستن افتشتی ولو از باور دکم ایرو جاردی از هشکرا دو خازم وی بیجم ایرو گاوا برجوندی امریکا و مصلحتا حاجتا امریکا به شروان PYD هبن قبول ناکه گترک درباسی هریمه ببی لی وقتی گاوا او حاجت نما او پیدوی نما و بیجی ترکا درباس بن یانجی که و شیوک نوج تکلیا وری آوا کرن و بکوی خدمتا برجوندی امریکا و ترکا دا جبر امریکا و ترک دوستی هفی کفنن راستا افنها اف تشتی گوچه دبن ترک دخوازه گو بده خویانی کرن لا لاستقبالك السركية د سوري دا ولا نبتني سوري هرما روجلاتا دافين بتفايدا وعالمي بتفايدا او دخوازن تكليه وصار خردكي بالمانيا وفرنسيا وتكليه بكاركي قلكي خرد خوازي خو بدي خور لاستقبالك خرد جبر فيجي يعني تم امریکی نکاری تخلیه یان دفج ترکا بردش بو مثلا پککا و جروجا یکمین دا امریکی هشکرد بیجه من تتکلیه من پککر نینن تتکلیه من پیادیر وک سیاست نینن از وانا کی بکارت نمش بو خدمتا برجوندی خو باش ما مستبرسا من یا ضوي او کو اگر PYD خواج پککه لکردستان سوریه وقتاند و ونین عبدالله اوجالان لسر کلان کردستان سوریه داخستن گلو اگر های اف ایریش یان گف ورن راوستاندن از جاردی دبیجم اف وینا و اف مثلا PYD و PKK حموجی که حجتن لجم ترکا وشخورت فیده جیدی که از ند و بهوریه دما PYD کاربی خواج PKK وقتینی جبر پارچکی سرکیه جی جبر PKK او ریوبریا PYD دیکی و او ملت کرد خورا کریه وکا مرتال و پی برجواندی خود کردستان سوری ده پیکتینی افنا که یعنی از ند و بهوریه دما براستی PYD ده جوی سیاستا خبر دی جبر PYD اف 5 سال و 6 سال
تم و تم او سیاست یا گوکاری خدمتی ج هر کسی ربکی ج هر دولتی ربکی غیری کردا کاری خدمتی ج دجمنی ملتی کرد ربکی غیر کردا را تشتکی ناکی از ندوی باوری دم پیاده کاری به بریاره که غصه بستنی و کاری به خوا ج پککا وقتنی و پروبلم نبتنی گ پیاده کاری به تکلی خو به پککا را خود بکی ندوی تنی ده دوی پیاده دف سیاست خو حموکی برده دوی دف تکلی خو رژیم سوری را برده دوی تکلی خو مخابرات ایرانی را دف برده کاری به خدمت یعنی کاری به پروژه خو بجاره کی را وری گورت میجی خو بجاره کی را بغاری کو کاری به خدمتش بلتی کرد را بکی اف سر استان نتوی کرد لی از ندوی باوری دما و یعنی افکار و باری گو پیاده دکی تم و تم دکاری خدمت بلاش خدمت ارزان ج ترکار و هر کسی را بقدمینه گو درباسی کردستان به وقت چلو العفرینی داخل یعنی کرن از كارب برخدانا كعصر بكم وجه مقاومة العصر وازين نظام شبكم وازين حمو مجال دا جو ترك درباس بن وبقوة درباس بن أدوية ورية دما تم اف قفي جو اردوغان ددي وقفي جو ايرو باكاكا ددن وبيادا ددن حموجي كي ناكفي خدمتا خلقي سوري دا وملتي سوري بالتفاعي گلک سپاس مامستان رضا شیخ موس سروک دستیا سرکردایتی شپیلا پیشاروژا کرد لسوریه گلک سپاس لسر زانیارین ته بالیوزا فرانسای لروسیه سیلوی بیرمان هیویا فرانسای دربار پیکانینا کمیته که بو دستورا سوریه داخویا کرن بیرمان گوت کو سروک فرانسای ایمانوئل ماکرون هیویا خوا دربراندیا کو نزیک بونک دناوبرا گروپا آسیتانا او گروپا بچوک ده جبو دیتنا چاراسریه که جکریزا سوریه درست ببه بالیوزا فرانسای هروها آماجه کر کو ماکرون و باشدار بوین لوتکای داویا ترکیه هاتوبو کرن دناوبرا ترکیه و آلمانیا و فرانسای بری خوا دانه سروک روسیه و داخواست جه کرنه کو فشار لسر هفشان خواه سوریه بشار الاسد بکه وکو هولک جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه به پشتوانیا نتوانیا گرتی. به بونه 22مین سالوگرا شهید بونه هر دو پاکروان کمال احمد درویش و شیخ موس یوسف انجمن اجتماعی کرد لسوریه 22مین سالوگرا شهید بونه وان لقامشلو و جان دو لباجار قامشلو روجاوای کردستان شانده که انجمن اجتماعی کرد لسوریه سردانا مزار پاکروان کمال احمد درویش امیندار گشتی پارتی دموکراتیک کرد لسوری الپارتی و پاکروان شیخ موس یوسف اندام پولیت بیرویا پارتیا چپا کرد لسوریه کرد و 22مین سالوگرا شهید بونا وان و جاندن. دلیدوانه که تایبت ده درباره و بیرانینی ده محمد اسماعیل برپرس ریوبر یه پولیت بیرویا پدکسه هروها بریخان داوود انداما کمیتا ناوندیا پدکسه گوتن که هر دو پاکروان بونه دوست ترکین گشت ده دیروکا خباتا کردی ده. ایرو بیرانینا ده حوالی خوی هیجا ده تفگرا کردی ده شهید بون دبر ویریه ده حوالی کمال و حوالی شیخ موس شهید تفگرا کردینه هلبته دویریه ده شهید بون نجبو کارکی مالا خوچو بون نجبو تجارتکی شو بون نجبو قضیه باوریا خو پیانی بون و عمری خل شرکرن ريزو حرمتنا جواري قرا سياسي كردي وما دل هنجين رجال رفع خباتا كردي جاني خوتن قرباني بك شهر كردي خباتا كردي هر وصاب بورستي يشد ازماني كردواني دا ديرو كاملاتي كرد ديرو كاتبرا سياسي كردي سوريا دا نفشي بيغتي وجيلين بارتي وكسر واقيا ما وما بعد بردوام بك الخباتا حتى نوطنا بك بهالكفتا بورينا بيستو اتصالا سر شهيد بونا هردو لهنجين كرد رحمتي كمال او شيخ موس ام سر صاغي وسر خوشي جمال باتا هردو شهيدارا دخوازن بشيني وبحيان براستي وكا هركا ساعتكي هر يك دخوستا كوجيانا كي خوش بورينا لي اواج خبا جيانا خباتي هالبجارتن قلنا كي بوهاجي دينا ام وكا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ام وفدارن كو ام وفداري اخونا ويا بيروز بكن تا سوريا الديمقراطي وري افاكرن
وەکهەوی مافێگەلێ کورد تێدەوەرێ پێکانی هزار دلۆڤانی بووگیانێ هەمی باکرەوانی کورد و کوردستان Li kampa Kawrgoskê ya Peneberên Rojavayê Kurdistanê rexistana Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya 22 salvegera şehîdbûna her du xebatkarên Kurd, Pakrewan Kemal Ahmed Derwîş û Şêx Mûs Yusef duh êvarî li navenda Dr. Nûreddîn Zaza ya Rewşenbîrî ya bi ser dezgeha xêrxwazî ya Barzanî ve veşand. Di wê bêranînê de Mihemed Elî, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gotina PDKSê pêşkêş kir. û bi hûrgilî li ser xebata emîndarê giştî yê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî şehîd Kemal Ahmed Derwîş û endamê serkirdeyatiya Partiya Çapa Kurd li Sûriye şehîd Şêx Mûs Yusef axivî. û behsa xebata wan di ber doza Kurdî û mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê kir. Herwiha kurê şehîd Şêx Mûs gotarek pêşkêş kir û spasiya hemû beşdaran kir û di dawiyê de kurta filmek li ser xebat û jiyana her du pakrewanan hate pêşkêş kirin. شهنازیه و ملت ما شهید خواهی در کبن ملت ما کارکر و خباتکار خواه شهید در کبن و وفاداریا و جلهنگ و شهید و سرکردین تفگیر سیاسیه کردی ایرو ام وگو ریخستنا گورا گوسکی وگ پارتی دموکرات کردستان سوریا سالوگریا 22 یمین یا روژا دلتازی و نخوش و او بیوارا طاری سر ملت کرده هاتن هر دو ماموسا هر دو شهیدا ماموسا کمال احمد درویش باوی خالد ماموسا شیخ موس یوسف باوی سردار جیانا خوش دست خود بردان وگ ایرو بری 22 سالات انجام هاتو چوی گده نابرا قامش لو حسکه سر انجام چونا و هنک پرسگریگا کردی ببن پارزگاه حسکه بر پرسین وارا دانوستاندنه بگن مخابن و گریان راستی و نخوشی هاتن و روژه تا وک ایرو ام و روژه البیرا خواتینن وک روژه نخوش وفاداریج و هر دون شهید مرا و بمین دل مدا اوجی و همی شهیدین کرد و کردستان ملت مجرا وفادارت کم تایبت ام وک پارتی دموکرات کردستان سوری ایرو ملودنا جبو بیرانا هر شهید کرد و کردستان و هر شهید روجاوای کردستان ماموستا شیخ موس و ماموستا کمال براستی ام ایرو الوید سکنی نجبوگو ام تقدیرک جبو و هر شهیده دوه شمیه شاندک ji dezgeha Pakrewanên Kurdistana Sûriyê şaxê Herêma Kurdistanê seredana rêveberê dergehê fêşxabûr yê Sinûrî Şewket Berbiharî kirin. Ew jî wekû rêzgirtin ji kar û xebata Kurdên Sûriyê bi giştî û malbatên şehîdên pêşmerge bi taybetî. Di wê seredanê de heman şandê tabloyek ji wêneyên şehîdên pêşmergeyên roj diyarî berbiharî kirin û hêviya serkeftineke berdewam û pêşketin û tenduristiyeke baş ji hemû karmendên dergehê fêşxabûr re xwastin. Ji bo tomarkirina lehengî û şehîd û birîndar û şerên ku tê de beşdarî kirine, rojnameya Rêbaz ji aliyê rexistina roj ve hate damezrandin. Ew jî taybet e bo leşkerên roj. Ji destpêka damezrandina hêza leşkerê roj ya ku hejmarek mezin ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê li xwe girtiye û ta niha 40 şehîd ji wan ciwanên Rojavayê Kurdistanê yên tevlî wê hêzê bûne xwîna xwe kirine qurbanî di riya rêzgarkirina xaka Kurdistanê de wê hêzê karî bû giringîdana ragihandina xwecihî û herêmî û cîhanî bi dest ve bixe. Ew jî di encama wêr û hêza ku di beşdariya xwe de di şerê dijî terorîstên Daişê û heşta şeعبî de diyar kirin. Ji bo ronîkirina lehengiya leşkerê roj û belgekirina navê şehîdan û şerê ku tê de beşdarî kirine, rêxistina roj, rojnameya Rêbaz damezrand. Ku rojnameyek taybet e bi wan lehenga û bi awayekî heyvane tê belavkirin û tanha hejmara xwe ya pêncan jî belav kiriye. Berpirsê rêxistina roj, endamê Komîta Navendî ya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriye Hacî Kalo derbarê rojnameya Rêbaz got ku rojnameya Rêbaz di adara 2018 de hatiye damezrandin û rojnameyek heyvaneye û giringiyê dide aliyê siyasî û leşkerî û rewşenbîrî. Rojnama Rêbaz yekemîn jmar hat çapkirin di heyva adarê de û heta niha 5 jmar hatine çapkirin û niha jê jmara 6 li ber çapkirinê ye. Ev rojnama he
سر gelek babeta tê nivîsandin gelek kesê nivîskar tê de nivîsin û ser ew nivîsera hevalê me Mamosta Mehmûd Hacî ye û rastî ev duwarê siyasî de tê nivîsandin duwarê leşkerî de tê nivîsandin duwarê rawşenbîrî de tê nivîsandin û gelek cara her ji mar du muqabele tê kirin yek jê ji malbatê şehîda ew kesê xwîna xwe qurbanî xaka welatê xwe kirî û yek jê ew kesê birîndar ber xaka welatê xwe de tê nivîsandin û ev rojname he gelek dera tê bilavkirin nêv wesatê siyasî de nêv wesatê encûmena Kurdî de nêv rêxistinê hizbî de nêv kesê pêşmerge de کالۆگۆچی کۆ ئەو هەول ددن کۆ ئەو ڕۆژنامە نەچەنێ لە ناو ئالیەن سیاسی و پێشمەرگەیان بێبەلافکردن لێ هەول ددن بگهێنن هەموو ئالیان و وێ ڕۆژنامەیە بهتر دەولەمەند بکەن بمژاران. ڕاستی ئەم بەروگۆمانن ئەم vê komîte he firattir bikin ji ber bêtir em bikarin vê cerîde he zengîntir bikin gelek babeta de. سەرنووسەرێ ڕۆژنامەیە ڕێباز مولازم ئەوەل مەحموود حاجی گوت کۆ ئەو هەول ددن دوێ ڕۆژنامەیەدا ڕۆنیە بەردن سەر ژیانە پێشمەرگەیان ji ئالیە civakî û siyasî û leşkerî û hewl didin rêgiriye li gotgot û destên ku dixwazin ziyanê bigihînin projeyê pêşmergê roj bikin. Ev rojname got taybetî li ser buwarê leşkerî yan jî leşkerî roj hatiye damezrandin heyvana ev rojname tê çapkirin rojana kar ser tê kirin ji layê desteya nivîseran. Derbarî pênivîsên ku di wê rojnameyê de dinivîsînin Hacî got ku wekû leşkerê roj dijmin bi çekê xwe dewr dixe û bi moralê xwe yê bilind wan leşkera jî her wiha pênivîs û rewşenbîrî û raman jî heye. Arman ji vê rojnameyê çi bû? Armanca me jî ew bû em îro karibin vî leşkerî dema goj wacib tê malê dema îcaza xwe dan tê mulet dan em karibin rewşa wî bişopînin çi ji aliyê civakî bê ji aliyê ramyarî bê ji aliyê serbazî bê hindek gotgok heke têne kirin li ser vî leşkerî ser malperê Facebooka ser internetê armanca me jî ew em binin rêgir di navbera wan gotgotkên nerînî evê got ser leşkerî roj tê ava kirin çunkî gelek çahl ser vî leşkerî ne gelek destê derekî hene dixwazin vê projeya leşkerî roj بدنا خرا كرن ارمانجا مجي ابو بريكا في روجنامه ام بكاربن عندك نفيسينا ام بلاف بكن في بلافو كده ام بكاربن ببنا ريجرد نابرا فان گوتكا وميجي افي لشكري وسباس بو خداي مزن لشكري روج افا لشكركي قالك زنجينا تشاوا تسنجري الشرده برامبري دجمن بهذا تشكي خو ومورال خوي بلند كاريبو دجمن براوستين بسكنيني دهمان دمدا ما او تایبەتمەندی هەیە ناوی لەشکریدا لەشکرێکی ڕەوشەنبیرە چەکی وی ئەو فیشەکە گوت چێ دژمن هەمان چەک هەیە ئەو جی پێنووساویە زمانی ویە هزراویە ئارمانجەمە ئەو بوو ئەم بکاربن بوارێ سەربازی و بوارێ هزریدا ئەم وی پێشمەرگی بەهێز بێخن دەربارەی مژارên کۆدڕۆژنامەیە ڕێباز دەتێن بەلافکردن حاجی سەربار کرد و ئەو لە هەنگیە لەشکرێ ڕۆژ و ڕۆلاوان و شەهید و برینداران تۆمار دکن تا ببە ئەرشیفەک ji پێشە ڕۆژێرە و گۆچی کۆ ئەو خەمێوان لەشکەران بەلاف دکن و هەول ددن مۆراڵێوان بلندتر بکەن. Li kampa Guêlan xoleka fêrkirina mûzîkê ji aliyê mamosteyekî ji bo zarokan hate vekirin ku zarokên kampê dilxweşiya xwe derbarê wê yekê de anîn ziman. مامۆستای موزیکê Şivan Cizîrî ku xelkê Rojavayê Kurdistanê ye, xoleka fêrkirina mûzîkê ji bo zarokên penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampa Guêlan vekiriye ku tê de zarok fêrî mûzîk û strana dibin û demeke xweş diborînin. Xweşbûna jiyanê bi zaroktiya jiyanê ye. Gavan diçine merkeza xwe û em nêvan zaroka derû dinin û em dimezînin her yekî çiqa kefû e bi karê gepê radibê, ge stran bê, ge şano bê, ge dîlan bê hewqasî em jî dilşa dibin û bi rastî buware em jî bêhtir jiyana xwe derbas dikin wekû penaber em wê penaberî hemû em ji bîr dikin. û gelekî keyfa me tê ku zarokin gelekî dengxweş il cem me hene nemûne jê yek me keçikekî xweşik nîşawe dar
سیدرا و بناوی سیدرا بدها و بصداجی هند کامپا مده دنگ نگرکی خوشن از نها نبوا بجم حتانی نیف ساعدين برقي خلاص نبنج برقو حمودا نجوا خوشن وان شاء الله روجن بيش ده اميوانجي بيش داري وبكن زاروکن بشدار دوی خلافیر کرنه ده کیف خوشیا خواه درد برینن و دبیجن که او پر جسترانان حز دکن و سپاسیا ماموستای خود دکن لسر و دست پیش خریه. ام چنا روضای گلکی کیف همش روضا رته و ماموستای مجی آریکاری مرد کن و ام دسترینن و مدعلمین استرانا جی و مدعلمین شانوی جی و دیلان جی و استرانا جی وقالك كيف ما تيج روضارة وكأنه يعني الرسم به تشيكك به كيف ما تيجم هرني دلخوشیا که او خلافیر کرنه در باسی دلیوان زاروکان دکه پرمزنه و او زاروک مینا پلاتین کان لدور ماموستای خود دی جون تا با اوه یکی درست فیری موزیکی ببن. ما في مياه خونا مياه كردستان دولة مياه كردستان دولة مياه بشمرقة عمدة تاجال سرسري مياه تاجال سرسري مياه ما في مياه خونا مياه كردستان دولة مياه أصحج سراناتكم وساشبان معلمان دي سرانا وقالك كيفام سرانار ورقصرتي وأصحج أختاق وأزدشم أزدسرم كيفام قالك يتي رنگین امیدن هر بجی ملت ما امی بدرا امی بجن حیرقت سیر و دامه آلا رنگین امیدن هر بجی سروک ما. موزیک زمان و زاراوا پیشکتن و دلخوشی و جوانیا جیانیه و کسین که جدما خواه ددن زاروکا تا وان فیری موزیکی بکن کسین پیروز و جهیر زینه. بلادي عم بظان بي دولة جيما في مياه دولة جيما في مياه قرباني كردستاني دمي رزقار ياتيا دمي رزقار ياتيا بلادي عم بظان بي 19 سال سر کوچه داویه هنرمند عفرین عدنان دلبرین را درباز دبن کار و خبات هنرمند عدنان دلبرین دوی راپورتی ده لیج علیمه و هرشاد و بختور بن. هنرمند جای کرمنج عدنان دلبرین جو هنرمندن برول و باندور لسر هنر عفرینه و رجاوای کورسانه کریه کو باندور اوی نکم تره جو هنرمندن عفرینه وقت جمیل هورو باو صلاح و محمد علی تجو. عدنان دلبرین سال 1956 لگند دیرسوانه نافچه شراج دایک بویه بچوکانی خواه لگند در باز کر و بسترانان و هات گریدان و گلک سترانن وی جنویسا وینه. لشکریه خویا نچار لباجار قامشلو یروش آفای کورسانه کر پشتیوه سال 1979 جیان هفجینی پیک آنی جبر تو نبونا کار لگند نچار بو بری خوبده حلبه اولوی داره جیان هنری بفرمی دست پیکر نخاسم پشتی مالا خواه و گوهست خولک راهینانه عفرین آتو خمه خشه حری سورو قالو قشه عفرین آتو خمه عدنان دلبرین گلک سترانین فلکلوری و جاندنه وقت زینبه و عیشایی به و سترانین وی نتویجی هنه لی پرانیا سترانین وی اوینینه و 8 کاسه تومار کرنه گلک سترانین وی سر آستا 4 پارچین کورستان بلاف بونه وک سترانا عفرین هاتو کبویه وک سنبل و درشما ناسنامه عفرینه وجعالیه هنرمندین کردستان و هاتیه گوتن هروها سترانا هر بیجی دیار بکر و سودا 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 سبرن فرصة بيبو أسكر كرن سودا 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 سبرن فرصة بيبو
سالا 1999 به وخوندنک فرمی بری خدا آلمانیا و دا آهنگان ده بشدار بو. پشتره جبو یونان هاته وخوندن لی قدر وی او بو کو داوی بیجان وی وره و دوی آهنگه ده بشدار نبو. خلیل ارمان جعفرین جار کرا و حال سر هنرمند دلبرین گوت دنگ و ودنگا دلبرین نکم ترج هنرمندین دنین عفرینه و باندورا وی گلک لسر هنرا کردی هیا. عدنان دلبرین نکیم تری یعنی کلمجد ما عفرینه نکیم تری کلمجد ما کردستانه عدنان برین اوجی کلمجی کی یعنی وک ابو صلاح بی وک جمیل اوروبی وک سعید کوبی وک عمری جملوبی یعنی کلمجد ما گشتک خدا رحمه الله که به کلمجد ما جبرنا اودی که حجنازی رشته همچونه کلمجد ما گشتک خدا رحمه خود گشتک گیو لعبيري كي ابو علي وعلي تجو جميل اورو خدا رحمه الله گشتک که و هیوی کرد که کسین استرانین وی دبیجن بناف بکن دا کو استرانین عدنان دلبرین و هنرا وی وندا نبه وقتی کلمجد خلقی کلمت عدنان دلبرین ددنه يعني امنوب ناكن كينه كلمه عفرينا تو خم خوشا قد دني كلمه عدنين بس رجاك مش كلهم جد ما عفرين جهنا هذا غازم وقتی در كبسر مسرح كلمه عدنين قلت قلب عدنين ببيروني خوينن ببي كلمه عدنان دلبرين بي وخذ رحمه خليكي ناسناوا وی موسیه لناو دلبرین چیروکا که خویا طایبت هیا لگور هفجینا دلبرین راگهاندیه کداما دلشکریا نشار دبو خبر جیرا چو کدایکا وی جیانا خوش دستایه لید دسپیک ده باور نکر پشتره دما بری خدا گنده خواه دید کو خبر راسته و دایکا وی چویه بردلووانیا خوده لوما چو سر گورا دایکا خواه و دا گری و جوی دمه ده ناو لخوا کر دلبرین دچار مها 11 سال 1999 دماج آهنگ که لکفرجن ی عفرین ودگاریا حلب لسر ریا حلب لگل برا و کره خواه راسی رودانه که هاتو چونه هات ده انجام دا جیانا خوش دستا سودا زبرم پارس پیبون دستگل کرم بده هزاران جحسکرین وی د مراسمین بخاک سپارتنا وی لگوند درسوانه ی نافچه شرای عفرین بجدار بون و تاروجا وک ایرو هجمارک مزن هنرمندین کردستان وک بیتو جان خیر و عباس فاتح آلین حکمت جمیل سرانین وی دبیجن صبرنا